अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी मियामना पामलिबा साउखटपा अहोंगबा खुनाई अमा लिंगनबगे वाखलोंदा मिरेप ओइना चोंथोरकपनि हाइना एनपीपी की प्रेसिडेंट सु ओइरिबा थांगमिलेन किपगेना हाइख्रे अमदी आउटर मणिपुर एसटी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दा बीजेपी की मिरेप ओइना लाउथोखरबा बेंजामिन मातेगी इलेक्शन कैंपेन होगदोखरे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज यंग्रिबसिंग कुमनथेम जेंटलना तराम नोक्जरी हजिक मियामदा पाउ संदोकना पिजरी मियामना पामलिबा साउखटपा अहोंगबा पुरकपा हाइबा वाफम अदुदा मियेंग थमलगा मिरेप ओइना चोंथोरकपने हाइना एनपीपी की प्रेसिडेंट सु ओइरिबा थांगमिलेन किपगेना फोंदोखरे वाफम असि टॉम टीवी ना अखनना उनाबा अमदा फोंदोखिबने तांकक अनि थोंना पांगथोकदबा मणिपुर की इनर अमदी आउटर के सीट अनि असिदा आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के एनपीपी की मिरेप ओइना लाउथोकलिबा थांगमिलेन किपगेना मखा तारदुना सही क्या आउटर की मनुंगदा लेबा केंद्र क्या असुकी मतिक सोथना लेरी हाइबा याई असिगुंबा सोथरबा क्या असि मेंखटपा हाइबसि यामना तंगाई फदे लंबी थोंग यावना हिरम कयादा अवाटपा कया लेरिबा असि कोखनबा होनबदा अमदी मियामगे खनबा असेंगबा लुसिंगबा खनबा ताई एनपीपी ना हिरम सिदा लुमना लौबगा लोइनना अवाटपासिंग असि मेंखटनबा पांदमदा मिरेप ओइना थोलकपनि हाइखे मणिपुर के ngam ngapangmoy Party National People's Party actually community amaginate North East की मकुना थंगनबा स्टेट सिंगसिगा अखोय पार्टी मदल लेपगा पार्टी मा National People's Party kan khat बद कादला अखोय की मणिपुर की इंटीग्रिटी मणिपुर की बाउंड्री कैप की मतंग उंगदा ओरेसु अखोय न पुल अप पुन बकानदा नॉर्थ ईस्ट मा खेना चप जुंगना लेपकानदा मणिपुर की कनो गिदमक अफबा ओइगद्रा हैना कैंडिडेट अमा ओइना ए चोंथोक छबनी एजेंडा दि चेंज अहोंगमा मणिपुर दा हानगी एमपी सिंगना थबक तौदे हाबने ते मखोइसु तौदु तवे अदुबु मणिपुर अहोंगबा अमा पुरागा हुजिकी नॉर्थ ईस्ट की ओइना पुलप पुनबा कांदा मणिपुर की दमकतसु अहोंगबा नतरम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट तेसिंगदसु अहोंगबा अमा पुरक पंगमगनी लाकदौरिबा 33 सुबह लोकसभा मिखलदा भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 आउटर मणिपुर एसटी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिरेप ओइना बेंजामिन मातेबु लाउथोखिबगलोइना मिखल असिगिदमक थौबाल डिस्ट्रिक्ट के ओइना बेंजामिन माते की कैंपेन ngarang बीजेपी थौबाल डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस तक हौदोखरे कैंपेन हौदोकपदुदा बीजेपी मणिपुर स्टेट के स्पोक्सपर्सन सीएच चिदानंद हानगी वाइस प्रेसिडेंट टीएच जादुमनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थौबाल एल देवेंसु सरुक याखी डिस्ट्रिक्ट पार्टी ऑफिस कैंपेन हौदोलुदना बेंजामिन मातेना मिखल असिदा महाक सोइदना माइ पाकनी थौबाल अमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट असी महाकी कंस्टिट्यूएंसी तमेंलोंगा नकनना लेरिबा कंस्टिट्यूएंसी ओइबना लमदम असोमगी प्रजासिंगना चादा मरिफुदगी मरिफुतरादी बीजेपी की ओइगनी ngasi campaign hौदोलुदना वांगजिंग टेंथा केंद्र की मंडल सिंह अमदी खंगबोक केंद्र की मंडल सिंह कोइना चटपदा मियामना नुंगसिबा उत्पिरकपा असिदा अपेनबा पोई अमदी माइके सोमदा लेरिबा पार्टी की लीडर सिंगना कन्ना होनाबिबगिदमकसु अपेनबा फोंदोखी मंदर मनुंग अदुगा खांगबोक की कॉन्स्टिट्यूएंसी सी मयाम सी ngasi से न विजिट तौरगा यामना नुंगाइरबा मणिपुर की होई दमक यामना नुंगाइरबा कुमै असि यावसोम कुमै सी लोइनना मयाम इमाय बेल अदुगा अहन लमन मयाम बु उननबा तांजा लौरगा ए ngasi si थौबाल डिस्ट्रिक्ट लाचबनी हान हान बा ओइना ई कैंपेन की किकॉफ असिदा तौबनी अदुगा लोइनना ngasi होइना असुम थेंगनबा मतम सिदा बीजेपी हाइबा पार्टी सिदी इमाय बेल मयामना कन्ना सोगत पी हाइबसि असि ममी ताबा इन उई हंदक किसी एखोई थौबाल डिस्ट्रिक्ट अमसुम कक्चिंग असि माइके सिदा बीजेपी ना वोट सी अयाम्बा बीजेपी ना 90% 80% बीजेपी लोरनी हाइबसि थाजबाई थमजेगे Google News Initiative India amadi Data Link New Delhi anina sinduna verification and fact checking YouTube for election coverage haiba hiramda journalist sing puna wakal taminabagi thoram ama ngasi chingmairong da leiba Hotel Classic Grand da pangthokre thoram maduda Google certified trainer singna mikhal ga mari lenena fake news karamna khangdokadage YouTube amadi Google Chrome matau karamna secure oina sijinagani haibagi matangda wangangkhe Mifam maduda wangang laduna Don Bosco University Assam ge assistant professor Zakishana ngasi pangtholiba thoram ase mikhal ga mari lenena fake news
misinformation, disinformation matau karamna khangani amadi YouTube matau karamna secure oina sizinagani haibadu khangminanabagi pandamda pangthokpani. Loinana February 16 New Delhi dagi hogdokhiba campaign asi April 3 Itanagarda loishingani haiki. We are here to train the journalists of Manipur and the journalism students and journalism faculty members, not only in Manipur. We are doing it all over India. The session started on February 26 and it will go on till April 6. The session started in New Delhi on February 26 and it's going to end in Itanagar on April 6. So today we are doing it in Manipur. All Manipur Working Journalists Union Amzugi Mapan Suva Annual Journalist Sports Meet ngasi humni sankre. Ngasi humni sanba numit larik yangbam laikai raw ground da football masana da media house singna ahen athoi ahen tanaki. Ngasi sanaki ba ahanba match da Tom TV na sana lebak pauk sebu panjel mari amada maithiba piduna semi final sangke. Ani suba match da na Impact TV na tie break da ISTV bu manga mari da maithiba piduna semi final sangke. Ahanba semi final match ki oina media unified amadi Tom TV ani na sanake. Match adugi apiba matamgi manungda team animak na goal amata chanaba ngamdabadagi tie break kaunake. Maduda media unified na Tom TV bu panjil taret tarukta maithiba piduna final gidamak sem sakre. Ani suba semi final match dana nungthilda fongba pauksegi team evening na Impact TV bu panjil ahum amada maithiba piduna media unified ka final sanare. Sports meet asige hauzik fawbada Tom TV gi oina 400 meter race ta Tom TV News ki video editor Nandakumar Ningthokjam na silver medal, volleyball amadi table tennis masana da goal ani book tawba ngamkre. Hayeng mari ni chanba numita cricket sanagadawri. Maikhu sendaba kunai ama ohenabagi pandamda Bharat laingangna lakholak liva Ujwala scheme gi makhada lairabagi pankhai makhada leiva Thawal Moijingge yumthong tareta United People Front UPF Manipur Local Council Moijing Khongok Thawbalna Mahalakshmi Indian Service ke khusamnaduna gas connection phangankre. Thormaduda UPF Manipur ki President W Second Moijing Gram Panchayat ki Pradhan MD Abdul Warisna saruk yakhe. Ekta chaukat pa aibadu chaukat pa samaj ma sem basi yade Paugi maraktan aten babre matang laujari. Advanced booking for events, conferences and party, 50+ covers. Aris Tower since 2002. Kindly contact us at 9612719966. Address Uripokhuidrom Leka, UK Road, opposite petrol pump. Admission open for football coaching camp at Private Sports Academy Guwahati 2019-20. Realize the dream of becoming a successful professional football player. Get trained yourself by reputed and dedicated foreign and national coaches under the Academy Accreditation Program designed for All India Football Federation Youth League's preparation. This intensive coaching camp, to be held during vacation, is expected to help talented students, particularly of class 10 and 12, in grooming themselves into world-class football players. Enroll today for a 1-month residential football coaching camp at Private Sports Academy Mirza, Assam, under the guidance of Sports and Education Centre, Manipur. For further details, kindly contact K.A. Singh, First Notice Athlete, Gold Medalist, Managing Director, Sports Academy Guwahati, 8787842589, or D. Pankaj Das, Managing Secretary, 8486238629.
tang kunmari yaksam marini chamba numita event management na sinjaduna yaksam kumai haina mington jaba turamama pangthokjagadawi hapta kangjibinda Manipuri event management na sinjaduna nat ke thoram si pangthokjagadawi nat ki oiba masana kaya amu chagadawi adudi na thakta tuklangami bawchingba ina nat ki oiba isai kaya pangthokjagadawi na ekhusingai lamjingba jewelry na adomgidamak khwaidagi asengba sana khwaidagi ahongba sana asamalda fanghanjari aikhoigi service singdi inat ki oiba design sing ready made ta fanghanjari singnaningai oidraba asengba sana khaktamak pizari manung matam sana order delivery sing pizari sana asamal khwaidagi nemna logzari nomaizing numitsu adomgi service ta leizari Ngasimak lengsin birau lamjingba jewelry private limited DM College Road opposite Memsi Mall Thangmaiban Imphal West email lamjingbaJewelry@gmail.com website www.lamjingbagoldbank.com contact us at 764293445 and 94029923991 Lamjingba Jewelry good quality is our priority. Hello, good morning sir. Welcome to Lamjingba Motors. How may I help you? lamjingba motor na miyam da kana ba piri basing se kari kari no Khudongchaba kaya ma pizari. Aikoina phanganjariba product sing di trucks, tippers, haulage, bus amasung genset ne. Documents ichang changdana adomi sale amadi matam manghandana loan gi khudongchaba pizari. HDFC Bank, Lamjingba Finance amadi Shriram Finance kasu khutsamnana junction minari. Matik charaba khutsu khulai amadi crane yauraba. Aikhoigi sport servicing van adongi damakta matham pungbada leijari. Bus sing yonbada natana school, college, universities, office ki tama contract basis ta lobi bagi khudong chabasu thamjari. Amadi genuine lay part singsu pungbigani. Adongi mai pakpana aikhoigi mai pakpana. ब्रेक मतुंगदा मयाम बुताराम नोकचे बगलोइना मखाता पाव पिजरे कांग्रेस की प्रेसिडेंट राहुल गांधी लाकदोरिब लोकसभा मिखलदा केरला की वायनाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दगे मिखल असि थेंगनारगनी ओफम असि ngasi केरला कांग्रेस की लुसिंगबा मुलापाले रामचंद्रन फोंदोखिबनी वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी असि हौखिब लिसिंग अनि निपांदा केरला की तोवान तोवानबा कॉन्स्टिट्यूएंसी कया सेमदोक सेमजिन तौबदा कानूर दगे खाइदोकलगा सेमखिबनी हाइरी Sit asi mamang da pangthokhiba mikal anida mai paktuna Congress lusingba ML Sahanawasna paiduna lakhibani Tripura ki Chief Minister Biplab Kumar Deb na Congress ki mayokta mathong sadaba wangang kaya sijanai haina maral sireduna Tripura Pradesh Congress Committee na soikre haina Chief Minister na sengdokadabani haina akan badabi tawkhre Tripura Congress na hai Biplab na Congress pu satan gi khutpu ni matat haiba amasung huranba party ni haina chai thangkhibani Mayoknaba party amagi matangda fam chauna pairiba rajniti lusingba amana asigumba fajadaba wahi wata sijinabasi tasengna aranba khongthangni haina Congress na ninda tawbo wafam phongdokhe All India Mahila Congress ke General Secretary Oiramba Jarjum Itena Congress Party dagi tokhraba matung Mahapu Janata Dal Secular na Arunachal gi Nongchup Thangba constituency dagi Lok Sabha mikhal asida mirep oinabagi damakta mateng panglaba yai haina thajanari Panbayabadi Hanage Arunachal Pradesh ke Chief Minister Oiramba Jarbom Gamlin Jarpum Amadi Jarkar Gamlim gi machin manau oirivi itena Hana Congress Party ki ticket tanarambani Lakliva Lok Sabha mikhal gi damak Bihar da BJP Chief Minister Nitish Kumar gi party JDU Amadi Rambilas Paswan gi party LJP yauna Lamdam adugi Sydney Fugi manungda Mirep Kuntra Mapan gi maming sing BJP gi National General Secretary Amadi State ki party in charge su pairiva Bhupendra Yadav na ngasi lauthokre Hanagi Lok Sabha gi Mirep oikiva Shatrughan Sinha gi mafam Patna Sahib tagi Union Minister Ravi Shankar Yadav na mikhal thengnaragani Makhatana paugi likhun amagi matungina Shatrughan Sinha na Congress ta yaurba yana leiri hairi Hojik aroibada maroiba paumukana fangbigani Miyamna pamliba sakhotpa ahongba khunai ama lingnabagi wakhalonda mirep oina songthorokpani haina NPP gi president su oiriba Thangmilen Kipgena haikre
Outer Manipur ST Parliamentary Constituency da BJP gi mirep oina lauthokraba Benjamin Mate gi election campaign hogokre. Hojiki oina di matang sida Manipuri Paulo Jare Times of Manipur News yang beri basing bo mukana kurumjari.